apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Vilma? Ay nawaw! Sika magayam, Zinay. Ha? Unat mo tabuok mo. Inpariban ko man, Mare. Ay, sana ulatan, Mare. Ay no, magustuak man taunat abuok mo. Kat noon nat magtibok mo. Wen ngam adayo amay mayat tabuok mo, idi nagpariban ka. Ay, kasaritak tuman ni Flora. Tapno ipariban ko mo, tibuok ko. Panagkunakit saan mo nakasapulan ti agpariban. Ha? No ka ba ilang tagpariban? Di ka ba ilakman? Floraw, lakay, inted mo't kanon ni box ti bayad tinatenta. Apay ko mano inted na. Ay nalakay, kaya't ko kumamot ti agpariban. Ha? Ay nawaw. Itiyan niya aga po. Kuni, unat mo tabuok mo. Bakit? Basta, kaya't ko nga rin mati agpariban. Apay kumapay lang ka unat nga rin tabuok mo. Basta, kaya't ko kumamot nga rin agpariban. Lakay. Ibingayan naktumot itinaglakwam itinatang ta tinulungan kamot nagtrabaho ijay garden. Imbis nga igatang tayo ti masapsapol iti palay. Basta, ited mo tibingay ko itibayad tinatengta. Sa dinaw ti ayan ni Vilma, Floraw. Nagpaili tatang. Ay nawaw. Kino dapay mo bangos kan karnya ginatang na dilunais. Saan ka nung agpaling kitatang? Mapanagpariban. Agpariban? Apay unat mo tibok na. Jack amo tatang. Wala nakita na nagpariban ni Zinay. So atuladan naman ay. Ay ngagpaiso niya. Nasalaw ko ni Sini di tadalan. Kit ni, unat mo tibok na. Ay, una yan ni Vilma. Tuladan na mo tayo namin na makita na. Ay, huwag nga ron tatang. Uray saan mo takasapulan ka, pariban mo tayo. Unat tabuok mo kung kunak napanlatamay. Magsaysayang la iti kwarta. Ay, kunang tumat. Nagbagay ko ti agpariban. Ay! Sigurado nga ado ti umapal kanya no makita na ti buok ko. Itay kapay kita sa muha na ti Sarbeng. Ay, nawaw! Makapakigtot kayo matatang. Kay ka, tinagusaram iti kwarta ngayon ti asawa. Sana bali tabagay ko matatang. Saan aya? Oo, kitaan nyo ti buok ko. Ay na, kasla buok ti artista. Ay, daka mo kang ka. Yung kakiiti tulunod ti balon ti asawam. Nasapapay mo? Ay, nawaw. Ay, mabit lang tasagay sayak ti buok ko. Ha? Ay, naitay ka pa sagay-say. Ay, kurang pa'y nga ron, tatang. Masapul nga inoras, ti panang sagaysay ko, iti buok ko ita. Apay nga itaka lang, Vilma, bakit? Mabisbisin ako. Itay pa'y nga orayak. Pasensya kan, Floro, lakay. Nasalaw ko ngamin ni Auntie Rosa. Kat napagsaritaan, miti may papan iti unat abuok ko. Ay, una yun. Tultuladam sa mo ni Sini, akaaruba tayo. Ni Zeni? Ita niya ko maaga po at tuladak ni Zeni.
Saan aya ang mabalin akayat ko lang mati agpariban? Amo kung ti style mo. Ay, lakay. Ibati ko ti balon mo dito'y, Makaamo kanton amangan. Agawid ak matla adagos. Ay, mabit lang. Anya ka diti paaramid mo. Kita ma. Amangan no adda manen makitam di tadalan ket tuladem tumanan. May busti kwarta. Wen ka di. Danagmun aya. Nagpariban kamit nga agpaiso, Mari Vilma. Siyempre, Marizeni. Kita am ti buok ko, Ay na. Kasla buok ti artista. Kat, sigod mo't. Sigoden amayat ti buok mo, uray idi saan ka pa'y nagpariban. Amo ka. Ipagpagamlaang dayta, tati panagkunam, kat si kalaang ti makabaal nga agpariban. Ni, napaulimag kamatan, Mari Vilma. Kwa? Ay, adalang amin nalagip ko, Mare. O sige, panawan ka pa'y tapno saan ka amataktak. Sige, agan-anad ka, Mari Vilma. Ay na. Kunaklakit din no artista ti masalaw ko iti dalan. Si kamot gayam, Vilma. Sa dino tinagapwam. Ay na, Nana Lucia, napan ko man intulod ti balon ti asawa? Kasta gayam. Mapanak mo't ijay ile. Nana, awan ka di ti madlaw mo? Ay nawaw. Kas kumaitian niya, Vilma. Ay, di mo ka di makita ti buok ko nga unat? Sigod mo't nga unat ti buok mo. Wen Nana, hanggang amuyo, nagparibandak. Ay nawaw, uray ni Sene. Nagpariban mo't lang. Aguray ka, Nana. Adda madlaw ko. Agnganga ka man, Nana? Ay! Inpaalad mo gayam dagitingipan mo, Nana Lucia. Ay na, italaan adlaw ko nagpa-brace ka. Lakay, mangan ka pa'y ha. Ado pa'y matinagbati amasida. Ay, diretso nakman, Vilma. Ada ka di masapol, Mau. Itay pa yung makadlawa ka. Kuwa nga min, lakay. Kuwa nga. Kuwa. Kaya't ko kumamot ti agpa. Brace itingipan, lakay. Anya? Ay di ka agararamid si Kabilma. Ada na kay budgetan ti kwartata na batay. Alan, lakay. Italaang mo. Kaparpariband mo. Ita, agpabris ka manan. Kwa, nakitak namin itay tingipan ni Nana Lucia. Ay na, wow! Nagmayat aboy buyaan si ka. Mangan kakit di matayin tani, aginanatayon. Alan, alakay. Sige ka din, palubusan na kun. Ay, saan? Igatang ko iti abuno kun similya ti kakaiso na kwarta tayaw. Sama isa, sana basta-basta ti agpabris. Ti bris ama ko nakit para lang kadag iti ada diferensya tingipin na. Kano naggina? Basta. Kaya't ko mati agpa-brace itingipan, lakay. Anya ti masapol mo, Manang Vilma? Ay, adala ko mati umay ko damagan, Georgie. Ano yan? Nang hinaayat ti agpa-brace itingipan. Ay, nangina! 45,000 sa mo ti kababaan ita. Ay, no, wow! Nangina magayam. Apay, agpa-brace ka manang. Wen ko ma. Hoy! Nagmayatupit ang ipon mo. Panag ko na, kahit sana nakasapulan ti brace. Mayat ngamin aboy buyaan. Kita man dagiti kalugaran tayo. Kaduan na kat naka-brace.
Uray ni Nana Lucia. Nagpa-brace mo tan. Nasalaw ko nga ron ijay dalan, idi na minsan nga aldaw. Ay na, sana gaputa da nakita man naka-brace kit tuladem. Para laang da dyan kadagiti ada diferensya tingipon na. Kaya't ko nga ron mat. Di ka gararamid manang. Saan apang forma ti mako na a-brace tingipon? Do-it-yourself braces for only 1,500 pesos. Ay, nawaw! Ay, i-message ko man to'y nang i-post. Ada magayam ti saglala ka a braces. Ti ko na ni Georgie kat nangina ka no. Ada magayam 1,500 pesos laang. Hindi kong kunam di tamo bakit? Ay, nawaw! Saan asika ti kasasaritak, Floro, lakay? Anya nga raw, agbalakan, agsasawakan, agmaymaysa? Kwa, ada ngamin nakitak a for sale at do-it-yourself braces. Ay na, masapol ngamin ayang agpabris ka agad o diferensya tangipon mo, kunak manan. Nagmayat ngamin nakitkitaan no naka-brace ti may sa atao. Lakay. Kas kumakan ni Nana Lucia, kan dagiti dadto maakalugaran tayo. Ay, sana masapol at tuladom ti amin ang makitam. Panunutom pa'y anaimbag, no kasapula mo no saan na. Tatang, sa dino tinang ikargaan nyo iti order ko nga in-deliver da itay? Ada iti salas. Anya day jaya. Braces day jay, tatang. Ay nawaw. Talaga gaya madesidido kang agpa-brace. Kaya't kumat. Iso nga ron ti uso dito lugar tayo. Ay, naimbaglangan Taadda nakitak, analakla ka. Di ko na ni Georgie. Kahit saan ka no basta-basta ti agpa-brace. Kaya't ko nga ron tatang. Nagmayat to pa'y akit kitaan. Apay pang porma gayam ti brace. Ay na, aglisi kayo man kit di itidalan ko tatang. Takita, no husto mat lang tin-deliver da nga in-order ko. Ay na wow! Anya tinaramid mo manang Vilma? Ay na bakla. Bagay ko kadimat lang ti braces ko. Hay, unay kan. Awan mat makita ang diferensya tingipon mo. Nagpa-brace ka ki din. Iso nga rud mat ti makitkitak nga uso ita, Georgie. Hay! Saan nga amin ang makita tayo? Kitrumbang atuladan tayo, manang. Ay na, idiretsyon kit din, no kaya't mo mati agpa-brace. Tauray siya kung ti agorder para kan ka. Ano? 1,500 pesos lang to brace ko, bakla. Oras! Naglakamot din. Katuan, ginatang ko iti online. Anya, agorder ka kadimat? Ay, wrong. Diyak kayat. Inton kuan, madadaal pa ito espesyal ang ipon ko. Sapay nga nasakit mo tantigams ko. Sapay, jak maikat ti do-it-yourself a braces ko. Ay, sus. Yan yung parikaw, tanakaw. Tatang, kita man tigams ko. Limtag. Ay, daytan. Ay, ang mga nudaytan to, din ti pakaalam iti sakit mo, anak kaw. Aha, ay, di na kumamot but-but ngan tatang. Saan ka but-but ngayon? Tay bagba alapod naw. No ngay may infeksyon, tagams maw. Ay, tulungan nakman nga ro, tatang. Tulungan nakman ang mangikat iti DIY a braces ko. Ay, jak amaw. Ang mga masugat pa'y tangiwa maw. Mapangkalangan iti dentista ta matulungan na ka. Tano siya, anya nga iti amaw may papan iti kakastabanag anak kaw. Anya tararamidam dito garden, tatang. Ay, agawid ka pa'y Ma'am Floraw. Ano mo? Apayaya, tatang. Kaya't ni Vilma ti mapanedyo ospital. Talimtag tigams na. Hindi na maikat ti DIY abris na.
Anya? Tinto mo lang amin mapampanunot ti asawam nga ramidain. Huwag nga ron, tatang. Hindi pa lang ngayon bagak kan kuha na. Saan nga agpa-brace. Ipilit na may. Gimatang pa iti online. Ano nga ni Manang Vilma, Manang Floro, ha? Kasla saan mo itong nagsasao? Naka-face mask pa ya ka na yun. Ay, limtag ating ipon na, Georgia. Anya? Gapo, iti do-it-yourself a brace ginatang na iti online. Dayjay, kasya tinapasamak. Tuladin ng tumang amin na makita na. Naimbaga, tasana nakaraw. Awan ti diferensya tingipon na, ngam kaya natin agpa-brace. Kasamod na tinakunak. Manyang ay, inaramid na may. Ay, barang pagnakman na, tinapasamak manong. Saan ngamin anasaya at nga amin ang makita na, katuladen na. Ay, manong, anya nga di ko na ugatangan nyo. May sa kilo man nga asukar, ating ko. Ay, sige, mabit lang, manong. Mabising akong sa ulo ko eh. Kanyak ko nam. Yak mawawatan. Mabising akong kunak. Isuro man lang ito dyan mawawatan. Kahit mo timangan? Nagrikat ka, tikas tuyo na yan. At tuyin tinda ng Vilma. Di mo liplipatan. Tumaran dagiti agas mau. Ipatumar mo, Floraw. Unta tang. Katagyaman na kada kayo. Flexion kan kadaytaan na pasamak anak kao. Huwag ngagpaisaw, bakit? Isong ngayon maminsan, dumngag ka. Di mo ipilit ti kayat mo. Ken saan ang masapaw nga amin ang makitam ketuladem. Ay, nawaw! Saan adakas ti agpapintas? Ngam kuma, panunutan tayo ang naimbag no kasapulan tayo, wenno saan. Saan nga gaputa iso ti uso katuladan tayo mat. Kang runaan iti amin, agpakonsulta tayo latay iti eksperto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.